A da, superheroji. Žanr koji se već stotinama godina provlači kroz razne kategorije pop kulture. Naravno, sve se menja u standardne vreme u kojima se priča odvija i uglavnom je žanr superheroja namenjen deci. Ili da li je? Pa serija The Boys mi je definitivno dokazala suprotno. Htio sam ovo čudo da gledam još pre 2 godine i kada sam počeo delovalo mi je bolesno. Pre par dana odlučio sam da konačno pogledam celu seriju i samo sam se uverio u to koliko je serija zapravo bolesna. Ali, istovremeno mi je se svidjela jer je mnogo dobra. Nećeš, hoćeš. Jako je dobra. Mislim, brate, pogledajte rating epizoda. Nedavno se završila 4. sezona i najavljena nam je i 5. koja bi pritom trebala da bude i zadnja i koja izlazi za 2 godine. By the way, serija je bazirana na osnovu istoimenog stripa koji zapravo ima različit razvoj događaja od serije i priča ide u totalno drugom smeru. U ovom videu pričamo samo o seriji, o stripu možda neki drugi put, tako da krenimo. Dobrodošli u svet serije The Boys. Zamislite svijet gdje superheroji nisu baš onakvi kakvi ih zamišljamo, a da to javnosti nije ni jasno. Umjesto da budu plemeniti zaštitnici, oni su korumpirani nacisti koji samo žele slavu. Cijela radnja se dešava u New Yorku. Sve počinje sa Hueyem, likom čiji se život menja kada njegova devojka Robin strada zbog nepažnje super brzog heroja A-Traina. Kasnije jednog od mojih omiljenih, trenutno me baš živcira. Inače, sve te glavne heroji koji su bitni posjeduje kompanija Vought, nazivaju sebe sedmorkom. A-Train, super brzina, Black Noir, nadljudska snaga i regeneracija, Queen Maeve, opet nadljudska snaga i izdržljivost, I don't know, Translucent, nevidljivost i neprobojna koža, The Deep, bukvalno samo nemušti jezik sa podvodnim svetom. Druže, najjači je. I Homelander, predvodeći, najjači od svih njih. Čekaj, to je 6. Kao 7. člana primaju novog superheroja ili, kako na Wikipediji kažu, superheroina. Starlight, koja ima moći svetla. Sama ti reč kaže. Ona pojma nema da ta kompanija uopšte nije onakva kako se prikazuje u javnosti. Elem, da se vratimo na Hueya. Na kuću mu dolazi Voughtov advokat i nudi mu ugovor u vrednosti od $40,000 da ćuti o tome što se desilo. Tu na scenu stupa Billy Butcher. Njegov cilj da razotkrije pravu prirodu superheroja i da ih privede pravdi. I pritom da ubije Homelandera koji mu je silovo ženu i ne može da je pronađe već 8 godina pa misli da je mrtva. Ili da li je? 3 dana nije silazio s nje. Njih dvojica se upoznaju i Butcher mu otkriva plan. Plan je da Huey potpiše ugovor, ali da to uradi pred A-Trainom koji će mu se lično izviniti, dok je u prostoriji za sastanke u njihovoj zgradi treba da postavi bubicu. To je to, samo je to treba da uradi. Prošlo vreme. Sjećate se Translucenta? Lik koji ima moći nevidljivosti. Pa on ga svakovremeno šilji u WC u toj zgradi dok je nevidljiv. Tako da je skontao ceo plan i sve je propalo. Međutim, Butcher i Huey uspevaju da zatvori tog lika. Tu kreće cela akcija, više ne mogu da idu nazad. Započeo su previše opasan zadatak. Problem je što ne mogu tek tako da ga ubiju. Kao što rekoh, neprobojna koža. Butcherov stari prijatelj, a sada i novi član ekipe, dolazi do zaključka. Ako ne mogu da mu probiju kožu da bi ga ubili, onda bi trebalo da ga raznesu iznutra. Ljudsko telo ima nekoliko otvora koji vode do unutrašnjosti tela, a to su sljedeći: usta, nos, uši, oči i tako je. Gurnuli su mu dinamit na mesto gde sunce ne sija. I bum! Hueyevo prvo ubistvo je ubistvo superheroja. Nešto što se do tada činilo nemogućim. Vremenom kroz priču saznaje se kako svi likovi sa supermoćima nastaju, otkrivaju se svakake stvari koje su skrivene od javnosti, pa čak i od njih samih. Cijela serija prikazuje najviše to koliko medija može pogrešno da utiče na sve. Po znacima navodnika, heroji više brinu o svojoj reputaciji pred publikom nego da ikoga spasu. Od svih njih, koliko god se na početku činilo da nije tako, Homelander je najgori. No God. The only man in the sky. Naime, vratimo se malo na Starlight. Bukvalno prvi dan kada je došla u tim, već je sve bilo jasno. Hoćeš da mi popušiš? Marko! Starlight upoznaje Hueya, samo u svom civilnom izdanju, tako da ovaj uopšte ni ne zna da je ona deo kompanije koju tajno treba da uništi. Ubrzo je došlo do malog incidenta pa su svi saznali, tako da njih dvoje nakon par druženja, a druže se opet. Butcher neće to tek tako da ne iskoristi. Tako da ukratko serija sadrži dosta trenutaka gdje biste bili neodlučni na čijoj strani želite da budete. Bukvalno ćete u nekim trenucima podržavati stranu za koju ne navijate. Za ostatak bih vam već preporučio da pogledate seriju jer ne želim da vam spojlam sve tek tako. Cijela stvar je jako zamršena
završena, gotovo na kraju svake epizode nalazi se kraj koji te iznenadi. Pojavljuju se superheroji koji bi trebalo da su mrtvi pre više od 50 godina. Kako i što? I don't know. Generalno za čitav naslov nemam ništa loše da kažem. Bolestan jeste, ima dosta odvratne scene ubistva ili bilo kakvog kasapljenja, ali na kraju krajeva to je i čitava poenta prikaza ove priče. Verujte mi, strip je mnogo gori. A da, i stvar na koju uvek obratim pažnju, muzika. Bukvalno svaka pesma koja je stavljena u ovu seriju je uklopljena. I 100% si je čuo ranije. Evo na primjer MM-ova melodija na fonu. Na kraju krajeva najkraće što mogu reći jeste pratiš likove dok se bore protiv sistema i pokušavaju da spasu svijet od onih koji bi trebalo da ga štite. A tebi druže hvala što si pogledao cijel ovaj video. Ostavi svoje mišljenje u komentaru i reci mi koja je tvoja omiljena serija. U slučaju da si pogledao The Boys, koji je tvoj omiljeni lik? Čujemo se u sljedećem videu za par dana. Ćao!